Pinong humno halor kene kamat jong kini arngut ubadeng dot trong baru Jason Ram. Nyo i bakine ki bru menta kila viral bha po ke sosial media nado ki Facebook, Instagram, bar ki YouTube. Hato kene ke jingi kop jong kini ki arngut kan kut tah po sosial media ne kini syok sisa seperti leda ki kendo markmat. Entang ini page video jong kini ki arngut kawe jong Jason Ram ubah jubab yo ubadeng dot trong bar kawipat. Jong badan trong ke baju bob Jason Ram ini pecwa ke jong Jason Ram. Sendra bunjur ram. Badan itu dong. Ada di last dan pas pikiran cuma. Kena di kerua besar. Nak kerua itu mana? Memang mana? Nggak ada kawat. Nggak ada kasdi. Nggak ada tari. Literai ketral ayang akan di. Tak tinggal lah biar. Mendutkan itu Ngap ne kan ne koi ngana tak kan ne koi ngana mo ang bare wajju kun roy nga po social media kal mino samadan lanu men pendap tulu po me pat tulu kot wan tu dap tulu kot wi kemran pendap su suai tulu kot me sawan mi madan no ali balak long balak krel pa litre dama damlo pan lim yang medai, amde kuncut rang di mei, jungi paru, tapi kata ngam jungi Aisyah siliang, amde jungi mei itu jungi paru. Kerentam. Kene ke video pia i menta bo Jason Ram ujubab ya kecengkeran jong badan dot trong. Walap kre iru panisho baru badan dot trong. Tungini page ke ketak video bau badan dot trong ukuran Jason Ram ini page ke video jong badan dot trong. Dan ya fight ba ukpa jong ki balang kristan uje senrem. Sto pengkrek mame hakano kasngi ban yakendu I will fight you unto die. If I die I already to die. Sto kani kedi message jong ayeme je senrem. Mesdang mame nga pengkrek hadu sngi jing yap mame yap manga nga pengkrek yeladi kani kedi message jong ayeme namar me de ukpa jong balang kristan but me mention direct ekateng jong kani kedi message jong ayeme nak takadaw pengkrek mame nga ready manga nga ready be direct me de ban persabit direct hakano ka jaka